ndagushuje kandi ngwaye ikaze gukomeza kubana natwe muri aya makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Aka kanya indege yacu iri ku butaka bwa Uganda na amarira gusa, amarira ari guturuka i Kampala muri Queen Elizabeth National Park. Amarira akava hangaha agatumbagira akagenda akagera i London ku butaka bwo Bwongereza. Ni nyuma yo kumva yuko umugabo n'umugore bari baje ku butaka bwa Uganda mu kwezi kwa buki. Ibyihebe by'Ibinya-Uganda bibarizwa mu mutwe wa IDF bibivuganye cyangwa se bibahitanye. Na amarira gusa n'imiborogo. Amafoto ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore wari ukiri mu kwezi kwa buki n'umugabo we bari gukongokera imbere rwagati mu modoka. Ibi bibaye ku butaka bwa Uganda. Perezida w'igihugu cya Uganda rero Yoweri Museveni ibi ahise bigereka ku barwanyi ba IDF. Byose tugiye kuri uko byatangiye. Ndabizi neza yuko nawe mu rukerera wabyutse aya mafoto bayagusangiza bakubwira yuko umugabo n'umugore bakiriye ku butaka bwa Uganda kandi batwitswe n'ibyihebe. Amakuru amaze kujya hanze rero no kugera umugabo n'umugore aribwo bari bagishyingirwa cyangwa se bari bari mu kwezi kwa buki. Bari baje kurira ubuzima bwabo kano ku butaka bwa Uganda. Turaza guhindukira gato tugaruke ku butaka bw'u Rwanda na hari kuvugwa abagabo bagira kuri batatu mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Busanze. Ubuzima bwabo barabutikije cyangwa se bariyahuye bose bakoresheje umuti wica udukoko. Byose tugiye kubyumva duciye kuri Kigali Line News. Wumva ngewe nitwa Rugamba kandi ngwaye ikaze makuru yacu ari kuvugwa muri aka kanya, kandi mbashimire cyane mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe. Aya makuru, ubuhamya, ibiganiro ndetse n'izindi gahunda zitandukanye byose biri kubagira ko mbere y'abandi, kandi mbihanganishe mwebwe muri bu bice bitandukanye mwaba mwahuye n'ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turahera kuri inkuru y'incamugongo ku butaka bwa Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashinje umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Congo kuba inyuma y'igitero cyahitanye abakerarugendo bari kumwe n'umushoferi muri Queen Elizabeth National Park angaha ku butaka bwa Uganda. Abishwe rero n'umugabo n'umugore bakomoka mu Bwongereza ndetse n'umushoferi wo muri Uganda warutwaye abangaba. Bano bakerarugendo rero bari bagiye muri Uganda kwishimira ukwezi kwabo kwa buki cyangwa se harashize iminsi mike nyine bakoze ubukwe. Bishwe rero batezwe igico cy'abitwaje intwaro ahagana saa 12 z'umugoroba kuri wa kabiri. Perezida rero Museveni yashyize hanze ubutumwa bwihanganisha imiryango y'abishwe, ahishura yuko igitero cyagabwe n'umutwe wa IDF. Uyu mutwe rero w'iterabwoba uzwiho gukorana n'iyindi y'abahezagure bashingiye ku mahame akazi cyane ya Kisilamu nka ISIS. Ingabo rero zo muri Uganda zimaze igihe zihiga uyu mutwe ku bufatanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakoze ibishoboka byose bohereza akajugujugu za gisirikare muri aya mashyamba ya Kongo, ariko umutwe kuwusimbura byarananiranye. Yewe n'umutwe wagiye wumvikana ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi mu bihe bitandukanye ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko ukunda kugaba ibitero shuma, ibitero bibi cyane ku butaka bwa Uganda, ibitero byica inzirakarengane kandi bakabica mu buryo bubi cyane bw'iyicarubozo nk'uko bakoreye cyangwa se nk'ibyo bakoreye aba bageni b'Abongereza bari baje kurya ukwezi kwabo kwa buki ku butaka bwa Uganda. Museveni rero yagize ati n'ubugwari bukomeye cyane kuri biriya byihebe kwifata bigasagarira abasivile, bikaba rero byavuyemo urupfu rw'abageni bari bahisemo Uganda ngo bayikoreremo ukwezi kwa buki kwabo. Ibi rero byihebe bizabyishyura byanga byakunda. Ni nkaho Perezida Yoweri Museveni yavugaga yuko bagiye gushyiraho ikiguzi icyo ari cyo cyose ibi byihebe byakoze ubwicanyi bigahigwa bigafatwa, ubundi nabyo bakabikanira urubikwiye. Iyi gahunda rero iba yakozwe n'ibi byihebe mu rwego rwo kugira ngo byangize isura y'igihugu cya Uganda, ku buryo n'abandi bose bifuza gukomeza gusura iki gihugu mu buryo bw'ubukerarugendo babe babihagarika. Museveni rero yavuze yuko bagiye gukorana na ambasade ya Uganda mu Bwongereza kugira ngo bagire ku miryango y'ababuze ababo babafashe cyangwa se babafate mu mugongo. Yijeje kandi yuko hagiye gukorwa ibishoboka byose IDF igatsinsurwa burundu byanga byakunda, ku buryo rero ibikorwa nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi bihagarara burundu cyangwa se bikanacika. Igitero rero nk'iki cyaherukaga muri Kamena uyu mwaka ubwo ADF yagabaga igitero kw'ishuri rya Rubiriha Secondary School aha ni mu burengerazuba bwa Uganda. Abanyeshuri basaga 40 baje kwicwa batwitswe, bapfuye nabi cyane, abandi baciwe imitwe. Ubwo mu rukerera abantu babyutse bagasanga abantu batikiye barangiye. Muri Bukibindi byabereye ahitwa Kasisa basaga 42. Ubwo abanyeshuri biganjemo abayobozi babo nabo
bagiriwe nabi cyangwa se ubwo nabo batwikwaga nta muntu n'uyu n'umwe uko batabara nta numenye uko bigenze. Ariko se reka dusubire inyuma gato turebe ikorwa ry'iki gitero cyangwa se operasiyo y'uko ibyihebe bya IDF byabigenje. Umuturage wa Uganda ndetse n'abanyamahanga babiri byavugwaga yuko ngo bishwe mu gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba IDF ubwo aba bantu bari muri parike yitwa Queen Elizabeth akandi mu gace ka Kasese byabereye. Ni hafi neza n'ubundi aho ibi byihebe birutse kurimira cyangwa se kwicira abanyeshuri n'abayobozi babo bagira kuri 42. Abantu rero bishwe ku masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Umuvugizi wa police ya Uganda ni Fred Enanga yanditse kuri X yuko ba mukerarugendo babiri b'abanyamahanga ndetse n'umuturage wa Uganda bishwe. Ati abo batatu rero bishwe ndetse n'imodoka yabo iratwikira kongezwa irakongoka. Amashusho rero yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yarari kugaragaza imirambo y'aba bantu iryamye mu muhanda rwagati ndetse n'imodoka bari barimo nayo iri mu muhanda rwagati iri gushya iri gukongoka. Enanga yavuze yuko iri gukurikirana abarwanyi ba IDF kugira ngo barebe yuko bafata bakaryuzwa ibingibi. Ntabwo police yigeze yisobanura mu buryo burambuye buryo kino gitero cyagenze. Gusa ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije ari nabwo bwareberaga iyo parike bwavuze yuko umwe muri aba ba mukerarugendo bishwe ari wo muri Afurika y'Epfo, mu gihe rero undi ari wo mu Bwongereza. Niba byumva neza ku gice mugejejeho haruguru, umwe n'umunyafurika y'Epfo undi n'umwongereza, ariko bakaba bari barashyingiranywe bari mu kwezi kwabo kwa buki. Hari hashize rero iminsi abarwanyi ba IDF batera ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Uganda bakica abaturage ndetse n'izindi nzirakarengane zitandukanye kuri ubu butaka bwa Uganda. Dusabire aba banyakwigendera kuruhuka mu mahoro kandi Imana ibakire. Nyemerera gato tugaruke ku butaka bw'u Rwanda dusoreza amakuru yacu mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Musanze ahari kuvugwa inkuru yabaye amayobera aho abagabo bagera kuri 3 biyahuriye rimwe babari bakoresheje umuti wa kiyoda. Uyu ni umuti wica udukoko. Abaturage rero 3 bo mu kagari kamwe ka Nyibigoma ahangaha ni mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze rero baravugwaho kwiyahurira umunsi umwe bakoresheje umuti wa kiyoda, aho babiri rero muri bo baje guhita basiga ubuzima cyangwa se bahise bapfa. Nkuko TV1 rero itangaza aya makuru, bano baturage badaturanye inzu ku yindi cyangwa se ngo babe banaziranye biyahuriye rimwe kuri uyu wa kabiri banyoye umuti wa kiyoda ukoreshwa mu kwica udukoko twangiriza ibiribwa. Umwe rero muri aba baturage yagize ati nta bushuti bari bafitanye rwose, urebye sinzi ukuntu byagenze, wavuga yuko ari igihe cyabo cyari kigeze. Umwe mu biyahuye rero witwa Tuyisenge Felicien yari afite imyaka igera kuri 23 y'amavuko ndetse afite umugore n'umwana umwe. Nyina umugore rero wanye kwigendera yabwiye TV na Radio 1 itangaza iyi nkuru yuko batunguwe nuko yiyahuye kuko nta kibazo kidasanzwe una mugabo wari ukiri mutoya ngo yari afite. Bano bombi rero bahurije kukuba uyu yanyoye yikiyoda ndetse bose bemeza yuko nta kibazo na kimwe bari bazi yuko uyu mugabo yari afite. Umugore rero we ati nta kibazo na kimwe yari afite, nta nicyo yari yarigeze ambwira rwose, nta nicyo namubonagaho. Urenze kuri uru rugo rero mu birometero bigira kuri 2 hagati ya 3 ndetse na 4 ugera ku rugo rwa Iradukunda Patrick nawe bivugwa yuko yiyahuye anyoye umuti wa kiyoda. Uyu rero ntabwo yabanaga n'umugore we, asize gusa uyu mugore we avuga yuko nta kibazo kidasanzwe uyu mugabo we yari afite. Aratangaza ati ntacyo nzi, nta kibazo na kimwe nzi uyu mugabo yari afite, bambwiye ngo yiyahuye bahita bamujyana ku bitaro. Gahonzire rero Landward umuyobozi w'umurenge wa Kinigi yemereye TV1 yuko aba baturage biyahuye ari abo mu kagari kamwe. Akomeza avuga yuko bafatanyije na RIB ndetse n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo bashe gusesengura barebe icyateye aba bantu kwiyahurira icyarimwe. Bamwe rero mu baturage bo muri aka kagari niberuye ngo bavuge icyateye aba bantu kwiyahura gutya. Gusa hari abemeje yuko biri guterwa n'imibanire mibi mu ngo ishingiye ku gucana inyuma kuri aka gasozi. Mu mezi rero 3 ashize nabwo kari undi mugabo wiyahuye akoresheje uriye muti wica udukoko wa kiyoda. Ngushimiye gukomeza kubana natwe mu makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Andi makuru nakagaruka, Imana ikomeze kubarinda kubishimira, twe turabakunda.